odmah krenuo u grad, ostavio dom, krenuo za njom u stan. Dosta je bilo, ajmo magla. Ovo je dokaz da nisu sve bebe lijepe, samo Dugi može napraviti ovako nešto. Naredniče, zvali ste me? Dovedi mi Dugog u roku odmah. Naredniče, već 9 mjeseci intenzivno tragamo za njim, nemamo ni traga. Ali u sobi za ispitivanje sjedimo najbolji prijatelj Brzi. Brzi drži jezik za zubima, sumnjam da ćemo iz njega izvući bilo kakvu informaciju. Pusti Brzog meni. Vidit ćeš ti. Totalno me iznenađujete. Brzi, opet ti! Gubite vrijeme. Ma vid ti njega. Mi gubimo vrijeme, gubiti će jedan. Govori gdje je Dugi. Dugi mi je friend i da znam ne bi vam rekao. Kad smo kod toga, imam ti ja snimku poznate face kako šverca spermića napolje i to mimo izbacivača, znaš? Možda ga ti poznaš? Ajmo, brzo, pa nije ti ovo turistički obilazak, Pa ne želim ja najebat radi vas, ajde. Naredniče, vi ste genije! Trebam odvjetnika. Treba će tebi plaćiti kirurg ako mi ne kažeš gdje je Dugi. Kod kuće. Pozorniče, Dugi je kod kuće, ajde idemo po njega. Ovo je šovi zakon. Policija! Otvor vrata! Ko je to? Znam da si unutra, čujem televiziju. Murija, moram gibat. Mali, sad snajbo. Kamo sad? Vidi ovo, super, to! Joj, da su svi Murijaci ovakvi, mrak. A, opet gumica je. Šta je? Vidio, nema kod mene trt mrt. Dobro, Murija, a? Baš smo ga zajebali.